بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Swallay mataw ko pakaanta panianon. Giyi so mga ayat ko kitab apapakapayag ko unto lagu suribat. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Mataanas kami na initurunamis kanyan sa kapangadiyo sa Arab kaanyo kasabuti. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Kami na pepenutul namir kaya Muhammad sulbiyo mapi ang mga tutul. Si ko kini ilahum namir kasang kaya Quran. Na mataan na miya beluy kako unaanaya apedden ku dikipa kai inangka. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Guni na pituru Yusuf ki ama iyan. Hei amako, mataan na saken na pitetagin pakan na 10 wisa abituon gusto alungan gusto ulan. Ami layakan sira na mga ngalimbebeen sirandrakan. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Pituru Yakub, hei watako, dingka pepenutula so tagin peneka ko mga pagaringka, kapagan tangang kairan sa tipo, mataan na so syaitan naridwa yung manusia amapayag. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Nagyaya ikapiliar kau kadnan ka, guki pagendaw niya narka ko taawelo mga tutul, guka terutupan niyan ko limo iyan narka agus mga murya tau Yakub, lagi dukia tarutupan niyanon ko 2 loks kagwani, aso Ibrahim gusto Ishak, mataan na sukadnan ka na matauwa maungangan. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Saben-saben na raad na miyatagu ko tutulan ko Yusuf aguso mga pagarinya na mga tanda ar ko papamangingisa. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Guni na piterwiran, amataan na so Yusuf aguso pagarinya na kebebayaan o amatan wadis ketano. Asak tano na madakal tano, mataan na siya matano na titwa miyatagu ko kariba tamapayag. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Miyaturo o isakiran, abunuan niyo so Yusuf, udi na buwang niyo kulupa amawatan, kaanar kanu mabuna yun sugagaw ama iyo, guang kanu mabaluy ko orian niya na pagtawa miya makapya. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Pitero o mitero wa pedkiran, adini yung bunwa so Yusuf, na benyudin oluga ko malibu tengah landung,
kaan matuon sabaad ku sumasagad us kanuna penggulaw laan niyo. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Peter wiran, hei ama ami, inongkar kami di senaan so Yusuf. Amata anas kami na titu pegumpiaan nami. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Suguang kaamuno terkami ang magkaan mababayaguan makang gita-gita. Kamata anas kami na sisiap namidin. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Peter uyan, amata anas akan na titu akan na mimbubuko akapakaw no tanyuron. Guip kawan akan uba makan asarigala askanu na dinyumay inengka. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Peter wiran, betul makan sekali na sarigala as kami na madakal kami. Na mataan as kami na samaw to na titu kami ang mga ilang. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Na kagi mapakaw no tiran, gumiyaw pakat siran sa pagulog niran kumalibu tengah landeng, na inilah mamiron, amataan na mapenutul kakiran din na siwairan na sa siran na diiran katawan. أباهم عشاء يبكون. Namia kau masiran ki amairan ko kagabi-gabi apa pemandeged siran. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Peter Iran, hei ama ami, mataanas kami na lumialakaw kami agi kami magurad-urad, na inibaga kami so Yusuf si iko mga igagama ami, na kiyans kanya na sarigala, na darka iba kaming kaparatiaya aapiapans kami na mga benar. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Namini umayran subang kala o Yusuf amasa salapo tarugu kabukag Peter o Yakub. Akna kapiperasan rekano o mga napson Yusuf yang gulawla na sabarden na maliwanag kaswalla ipengnian sa tabang ku iperupa niyo. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. Namia kauma Aisa kalalakawan na siyugwiran sa pagpekas sa gabniran na tiayu tunian so panabuian ko landeng Peter yan hey untongak nai kati isubagwa mama na piyagmairan kabiyeluiran na tamok na swalla nakatawan yan so giiran gulaulaan. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Na pipesairan sa arga kurang ang mga dirham miya pagitong gumya beloy sirano na pedkudaon pamagerga. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن
نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na pitero umya masaun sa Misir ko karumanian, api piaing kasudarpaian, masih kena makanggir ketaaguna, udi na kuwaan tas kanya na watata, nagyayamani kaya pakah kepaarami ko Yusuf si salupa a Misir, guana meron mindao so ta'wilo mga tutul, naswalla na di kern ku suenian, na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na di iran katawan. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Na kagia a iraut ko kaya kesadian, na biganamis kanyan sa ungangan gu katao, na lagi dayama na kambelas yami ko mipipia-pia. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Na piangabayaan skanya nu Zulaika akiwalay ko bebelingan yan sa giyad na ginawa niyan. Guping gagalidan yan sa mga pinto. Sa pitero yan. Song kasi kasadin sa kabaya akarakan. Pitero o Yusuf. Amblin dunga ko Allah. Mata anaya asokad nang ko napipiyaan yan sudar paakan. Mata anaya adi pekas lang sa maliwanag sa mga derwaka. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Na saben-saben na rakyag diyan nun so Zulaika gukyag diyan rekan yang mambu sa Yusuf. Upama kadanian mailay so tanda o kadnan yan nakita lugaon. Yaya iping gulaw lami. Kaana may mapakalidas kumaratagu supakasisingay. Mataanas kanyan na ped ko mga urip na miya piya manulabus. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Na miyagurad siran ko pinto. Na miyarditian subang kala o Yusuf sa talikudan. Guminipis gawa iran si karumanyan si iko pinto. Pitero o Zulaika. Ada abalas ko tawa pikeditan yan so taalok raka sa marata arwar ko kakalabuswang. Udi nasiksa amali pedus. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Pitero o Yusuf. Askan yan imiyang abayarakan sa ginawa ko. Naad na misaksi-asaksi apad ko tunganayin yan apitero iran. O subang kala o Yusuf na si imya berat sa sanguran. Na benar sa Zulaika na so Yusuf na pad ko mga bukag. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Nausubang kalaya na si imyardit sa talikudan. Na miyamukag sa Zulaika na so Yusuf na pad ko mga benar. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Na kagiumaylay ikarumanyan subang kalaian. Asi imyardit sa talikudan. Na pitero iyan. Mata anaya. Apad ko antangan niwa marata. Mataan na so antangan niwa mga bubaya marata na mala. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yusuf, tali kuding kadnai, na pangni ka sa maap Zulaika makapantag kudusang ka, mataanas ka na miya beluwi ka apad kumya nga dudusa. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Na Peter o mga babay ko bendera inged, aso karumaw Aziz na papangabayaan yan sumangudan yan sa gid na ginawa niyan. Sabnara miya bensad yan supuso iyan na kabaya, mataanas kami na tituap kilayamis kaniyan ko karibat amapayag. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Na kagi amanagian so anta iranon, na siyubuan yan sirang gupitiagaran yan siran sa panganangkan, na piyamagan yan so umani isakiran sa gelat, gupitero yan, hey Yusuf, liwing kasiran, na kagi amay layran skanian, na miyalmas siranon, gumiya nga kakaradiran na mga limayran, na miyat tiruiran, sutis wallah, kena abay ni manusia, dakong kay inunta na malaikat asaslaan. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. Peter o Zulaika, nagyutuman so piyamaganta ako niron, na saben-saben na rapi ang abayaan ko kanyan sa gid na ginawan yan na minda, na ibato din yang gulaw la asusuguang koron, na kelabuson din gu kebeloy din na padkumya makaito. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Peter o Yusuf, kadnang ko so kalabuso ip kebebayaan ko adisu ipendulu niranrakan, na udia kong kapakalidasa ko antangan niran amarata, na mitalia duka ko kiran gumabaloy ako apad ko di mga tatao. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. Na tiari maukad na niyan na piyakalidasian ko ang tangan niran amarata, mataan as kaniyan supupukan naga matao. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Oriano kaya payagi yung kiran, si ko Oriano kaya ilairan ko mga tanda, na miyatumu o Aziza kalabusun yan din taman kumasa akada usiyanta. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Naad na miya padiyan ko kalabuswa dua manguda, Pitero o isa sa duo to. Amataan na sakan na Peter taginapakan na temak ako sa arak, na Pitero o padiyan. Amataan na sakan na Peter taginapakan na maawid ako ko puro uluwakan sa roti ap kenu na papanok.
panutulang kar kami ita abirian, mata anas kami na pkile miska apad kumipipia. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Peter o Yusuf, ada apakah taling umarkan wa pangenang kena pagi perkanu tua dua aba akan rekanu da mapanutul so osayanon kudanian rekanu penkapaka taling uma. Giyu tuman napad kuwinin daura kanu kadnangko. Mata anasakan na ginatangko so oke tu pagtawadiran paparatiayaan swallah. Gusiran na so akhirat nasiran na uungkir niran. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Na inunutang ko so okito mga luksakan aso Ibrahim aguso Ishak gusto Yakub dir kami patoto ba amirim bangang ko Allah so api antunaa giyutuman na padko gagawar kami wala gusi ko mga manusia na ugaid na so kadaklang ko mga manusia na disiran penalamat. Ya صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Hei dua katawa pedahkan ko kalabuso. Beso mga katuhanan ang bida-bida itumo. Antawa aswalla isa-isa apa kabees. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dakup simba ini wasala kaur kanyan inunta na mga ngarana ini pametunyus kanyan. Skanu agus mga doksyo. Da ini turunun wala akatantuan. Da kukukuman inunta narku Allah. Ini sugu iya na da absuas swatani arwar kanyan. Iya yamani oke ta untol. Na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na diran katawan. Ya صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Hei dua katawa pedahkan ko kalabuso. Suisar kano nakaptilaga danian sa inom na arak sukadnanian. Na sukman supedian, na kesula, na kena papanuk seulunian. Mia pasad su keswa asu pekipitua iutu. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Na Peter uyan kumyagda iya na mataan askanyani pekaselangkiran sama liwanag. Aalawiya kung kakukadnan ka. Nalinipat skanyano syaitan ko kaaluyan yanun ko kadnan yan. Na miya katarg ko kalabusos sa miya kapiraragun. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Na Peter udato sa Misir. Amataan asakan na Peter taginpak na pitwa mga sapi mga kaulit. Apken sirano pitwa mga sapi mga pagti.
Gupitwa mga ngetua lumulumbay, gupitwa pedia na mga gengo. He mga nakuda, pitwa aniurakan so tagina pengkoos kano na so tagina pen na ketaabiriu. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wil al-ahlam bi'alimin. Pituruiran, asu-sugena na mga taginepen, na di kami matao tumaabir ko mga taginepen na lagi denan. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Na pituru umia kaselang samali wandag sa duoto. Amia kata demko oriano mia te ya masa asakan nama penutulakan rekano so ta'abirian na suguin Yusuf. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Na pituro iyan, Yusuf, hey mamataan, pitwa angkar kami sumakapantag ko pitwa mga sapi mga kaulita, pekensirano pitwa mga sapi mga pagti, gupitwa mga ngetua lumulumbay, gupitwa pedia na mga gengo. Kaana ko makandud ko mga manusia kaaniran katukawi. Qala tazra'una 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Pituro o Yusuf, apamula kano sa pituragu na makatundu-tundug, nasap keragu niyo na di niyo prurwakwan degien, inuntas sumaytuap kniyo. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. Oriania na pagkatalinguma ko kay puso tuwa pituragu na mga sikot, akalanganiran supitigar yukiran, inunta sumayto ko tatali yung niyo. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Oriania na adna pagkatalinguma ko kay puso tuwa ragun, apaguder nun sa mga manusia, gumaka penumaksira nun sa berang-berang unga. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Na Peter uhdato, apakah sungan yurakan sekanian, na kagi makau maun susugu, na Peter uyan, akasui ka kukadnan ka, na isin kaun wanto na ibetadu mga bubaya sumyang akakaradiran sumanga limairan, mataan na sukadnang ko na suantangan nira na marata na katawanian. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih, qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Peter udato, aanto na imyas wa iyugwan niya pangabayaan Yusuf sa sudin suginawan yan. Peter wiran, sutis wallah, da akatawan na miya karataan yan. Peter o karumaw aziz, aimanto na miya payag subnar. Sakan na piyangabaya ang kos kaniyan sa gid na ginawa niyan, na mataanas kaniyan na pedun ko mga benar. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Peter o Yusuf,
Agiyaman na anian kato kawi amataan asakan na daakan dunsianis kaniyang ko kigagaybian. Gumataan aswala na dinyang pagkagagad suantangan na marata o mamakadudurata. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' inna nafsa la'ammaratun بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Nadiyakan kikiya sa ginawa ko, mataan na su ginawa na titu sumusugo ko marata, inunta so ini kalimuukad nang ko, mataan na sukad nang ko na manapi ang makalimuon. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Na Peter udato, apakah sungan yurakan, katinduseng kos kanyan si eko ginawa ko, na kagia amin bitiara inian, na Peter uyan, amataan aska sa alungan ay, si eko hadapan nami, ipiaka peeras sa sanaan. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Peter uyan, abaluwi akong kaasasanaan ko mga kakawasaan ko lupa amisir, mataan asakan na masyap na matao. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Nagyayamani kaya pakakepaarami ko Yusuf ko lupa amisir, pupagi ngedun sa sadun sa kabayaian, ipupemili ami sulimu ami kutawa kabaya ami, gudiyemi pagilangan subalas ko mipipiyapia. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Namataan na subalas ko akhirati mapia ko sirana miya maratiaya gumiya manang gila. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Namiya kauma sa mga pagari o Yusuf, na sumyul siranon, namiya kilala niyan siran, asiran na masasawang siranon. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Na kagia ami begini ang kiran suwang iniran, na Peter uyan, apakah sungan yurakan su pagari niyo ko ama iyo, beniyo dikilay mataan sa kanap teruto pengkoso kapagesad, gusakan lebih mapia ko pemamulusan. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Na urin yurakan mapakasong, na di kanurakan makapamuko, budi kanurakan pegubay. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Peter wiran, pagumayak namis kaniyang kiyamaian, gumataanas kami ng gulaw laan namidin. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Na Peter iyan ko mga ngungudanian, at taguan niyo sa mga daganganiran ko mga putaliran, kaaniran makilala amay ka makabaling siran ko mga taalukiran, kaan siran rakatano makakasuy. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Na kagia makabaling sirang kaya mairan, na Peter iran, hey ama ami, miyaran kami suka pamuko,
napakauno tangkar kami supagariami, kaang kami makapamuko, gumataanas kami na siya panamid. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Pitero ama iran, ada ku kisah na angkor kanur kanian inunta na lagi du kinisa na angkor kanu ku pagarinian guni. Naswalla itaral biya mapia asumi siap. Gus kanian ilbiya makalimuon ku pepemangalimu. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Na kagiya pamakarniran su mga berangiran, na miyato oniranon su mga dagangan iran na ini kasuikiran. Pitero iran, hey ama ami, anto na apan ni pembebenug nami, katiis su mga dagangan nami ay ini kasuir kami. Gupki kuami sa panganangkan su pagtaw tano, gusiap nami su pagariami, gumakausur kami sa isa karura na aunta. Giyutumani ka pamuku wa malbud. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Pitero iyan, adia kan rekanu den pekauno tentaman sadia kuni begen samai lu tadien dia puun ku Allah. Sama taan apekan dunia rakan dun skanian. Inun tau bakanu katang kali. Na kagia ai begairanun sudien di Iran. Na Pitero iyan, aswallah itu mutunggu ku kateru tano. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Gu Pitero iyan, hei mga wataku, di kanu suld ku pinto satiman, na suld kanu ko mga pinto makam bebelabelag, na da kita bangakan derkanu ko kukuman wallah amay tubu, da ko kukuman inuntan arkwallah, skanian isyari gengko, gus kanian nasarigi upupemanarig. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na kagi asumul siran sa sadin sa suguang kirani ama Iran, na da amini tabang yang kirang kukukuman wala amay tubu, ugaid na suhadiya ta sisi isa ginawa o Yakub, na mining gulalan yan uto, na mataanas kanyan na titua ad na tanud yang ko ininda uwamiron, na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na di Iran katawan. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Na kagi asumul siran ko Yusuf, na ini kakapian si pagarinian, Pitero iyan, amataan nasakan si pagaring ka, na dingka pembukuon suping gulaw layran. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
Na kagi ami begini yang kiran su anginiran, na tiagu iyan su paginumang kuputali pagarinian. Orian yan namiyan nanawag su pupinanawag, hey mga kumukuda sa unta, mataang kanawati tuwa mga tekaw. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون Pitero iran, sa sumiangor sirang kiran, anto na ay imiyada apapangdagniyo. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Pitero iran, apapangdagnami amiyada agentang udato, nasa tawa mi kaswinyan uto, na adna bagian niya na isa kaawidu sa timana unta, gusakan na akwakan sa kaniyan. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Pitero iran, aibat ko Allah, saben-saben rakyato kawaniwak na abah kami miyakaw masabah kami peminasa kulupa, guk na abah kami mga tekaw. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Pitero iran, anto na ay kasalaan utkaw os kanuna mga bukog. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Pitero iran, aya kasalaan yan na sadin sa tawa si matuon ko putalian, nas kanyan din ni kasalaan yan, lagi daya aipsila ami ko mga derwaka. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Na inipuunian ko mga putaliran, ko dapan so putali pagarinian, orian yan na inigmaw niyang puong ko putali pagarinian, giyaya ipiaki pagan tangan nami ko Yusuf, di patutubanian makwaso pagarinian si kukukuman udato udiso kabaya wallah, ipuro ami sa pipira pangkat so tawa kabaya ami, nakauumbawan so umani adna kataunian ulawan unsa katao. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Pitero iran, obamiyaman kau nakagi amiyaman kau si pagarin yang guni, na piyagno soto Yusuf si isa ginawan yan, sa daniyang kirano to payaga. Pitero iyan, askano imaratay betad, naswalla ilbi matao ku iperupa niyo. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. Pitero iran, hey Aziz, mataan adna ama iyan na lok sa miya katwa, nakwaang kaswisar kami sambi iyan, mataanas kami na may ilayamis kaapad ko mipipiyapya. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Pitero iyan, amlindung kami ko Allah ubaad na makwami arwar ko tawa miyatoon amiron so tamo kami, mataanas kami na samaw to natitu kami apukas salimbut. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Na kagi keadaan siranon sa Panginam, na sumini bay siran ami agupakat siran, pitero umalakiran. Aben yu dikatawi amataan na si ama iyo na sabnara kuminuar kanu sa maylo tadiyen dia puun ko Allah. Guni na mindurat kanu makapantag ko Yusuf, na dia kenden ganata na ingday taman sa dia ko panduan yama. Udi na kukuman ako Allah, kas kaniya nilabiyang mapia ko mga kukuman. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Beling kanu ki ama iyo, na turwan iyo, hei ama ami, mataan na suwata akan nami amanku, na da apisik siya nami arwar ko kaya to kawan nami, na dar kami iba ami masyap sumigagaib. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Na ising kasupaging kaya taguan nar kami, gusto mga kumukuda amin itu na amiro, kamataang kami at itu mga benar. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra, fasabrun jamilun asa Allah an ya'tiyani bihim jami'a, innahu huwal alimul hakim. Pitero iyan. Kena kapi perasan rekano mga ginawa niyo sumiyaw-laula. Na sabar din na maliwanag ka masiknas wala napakataling umaan yan siran rakan langon. Mataan nas kanyan sumata uwa maungangan. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Natiali kuden yan siran sa Pitero yan. Hei keyaun tanan surata aginawa ko Yusuf, na miya kaputi sudua mata niyang puun ko buko, nas kanyan na banyan din mararben. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Pitero iran. Aibet ko Allah, di kaden kede sakap ketadming ka ko Yusuf taman sa mabeluy ka apakah papatayin, udi nami tapi ka kumiyamatay. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Pitero yan. Aayabu pepenunang kukurata aginawa ko gusubuku akan naswallah. Gukatawang kupuun ko Allah sudinyo katawan. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqawmul kafirun. Hei mga watako, lalakaw kano nagunyo pangdega su Yusuf gusto pagarinian, na di kano kedai sa panginam kulimu Allah. Mata anaya ada kedaan sa panginam kulimu Allah arwar ko pagtawada pamaratiaya. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz, العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Na kagi mangadap siranon seruman na piterweran. Hei asis, mini sugat kami agusu pagtawami sumurala. Na adna mini umami adagengan nagerap. Na tarutupi kaming ka sa asad, gusedkai kaming ka, mata naswalla ng balasan yan sumanga berasad ka. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Peter o Yusuf, ino, katawan Yusuf ing gulaulan yu ko Yusuf agusu pagarinian guni koskano na di kano mga tatao. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Peter o Iran, bemataan naska su Yusuf, Peter o iyan, sakan su Yusuf, gugi isu pagariku, sabnara ini kalimu kami wallah, mata anaya asadin sama nang gilagu pentang, na mataan aswalla na dinyan pagilangan subalas kumipipiyo piya. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Peter o Iran, ibet ko wallah, saben-sabenara piya kalebikar kami wallah, gumataan ya belui kami atitu mga beradusa. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Peter o iyan, da pangan sinyo sa alunganay, panganinta anap yang kanu wallah, kaskanya ni lebih makalimuon ku pepemangalimu. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Belingan ni wabang kalaakanay, na kulub niyo ko para siyama, kaan makataling apapakailay, gupa kasungan niyo rakan so mga taalo karkanulangon. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Nakagi amakali Yusuf pilalalakaw na Peter o Iran, amataan asakan na titua kena magagada subaw o Yusuf, o dia kunyong belo ya ahlalong. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Peter o Iran, ibet ko Allah, mataan askana matatagu kadun ko kiaribet ka aandeng. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Nakagi amakaw masuk penunutulan sama pia, na ini kulubian subang kalako para su Yakub, na sumyunud ku kapepekay lainian, Peter iyan, bekor kanu de terwa, mataan asakan nakatawang kupuun ko Allah sudinyo katawan. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Peter Iran, hei ama ami, panganiang ka akamaapar kami o mga dusami, mataanas kami na miyabului kami ang mga beradusa. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Peter iyan, ipangniyakan skanudun sa maap ko kadnang ko, mataanas kaniyan sumanapi makalimuon. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Nakagi asumul siran ko Yusuf, na ini kakapian sudua loksian gu Peter uyan,
Asuld kanu sa miser ka umiyog swalla na sumasarig kanu. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Na piyaka derpa iyan sudua alok siyang kupanggo gusum yundung siranon sa kapangalim bebeen na pitiru iyan. Hey ama, giye so tabir utagin pengkuguni sabnara bieluis kanyano kadnang kawabnar gusabnara pipi anak kunyang guania pakaliw na kunyang ko kalabuso gupia kau makanunya na puung ko pagunayan sa Palestine ko oriano kaya binasa kano syaitan ko latakan na gusol to mga pagariko mataanas sukad nang ko na malai gagaw ko kabayayan mataanas kanyan sumatauwa maungangan. Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Kadnang ko sabnara bigan akong kasakapar guwinindong karakan suta awelo mga tutul amyaden ko mga langit agusulupa sky panarigan akong ku dunia gusto akhirat tarima akong kaambabayuran tangraka gupakaraw takong kakumanga bilang ataw. Dhalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Giyaman napad ko mga tutula migagay bay pagila hamamir kaya Muhammad na di kakiran makamamasaguani apagupakataniran susuaniran asiran na pupagantangan siran. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Nada ko kadaklang ko mga manusia apia ikasubnar ka ubasiran para tiyaya. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Nak naaba kakiran saya pengni sa sukay da antapia narwarsan deu ku mga kaadn. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Na madakala tanda matatagu ku mga langit tagu sulupa ap kisagadaniran skanian asiran nadiran tataguun sa ginawa. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Gudi peratiayaan no kadakalang kiran swallah inunta o misasartao nakapupenak utuiran. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Besiran sa sarig sada makataling umakiran nakikulu besiksa wallah udi na dikiran makataling umasubang kita mitalamba asiran na diiran may inengka. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Terwangka agi o kitakan ay pupenulonakan so kaparatiaya akwalla si kumarega karina sakan nagusu tawa miyunutrakan nasutis wallah gudia kuped ku mga pananakuto. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Nada asigu mikum yaunaan kaya Muhammad darwar sa mga mama. Apagila hemana misiran. Apad ku tahu ku mga inged. Basiran delala kau ko lupa. Kaaniran may layu antunaa imiyam betadu. Kia bulusanu sirana miyauna aniran. Namataa nasu inged mauri ilbiya mapia. Arko sirana miya mananggila. Beda mga sabutiyo. Hatta إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Taman sa kagiya kadaan sa Panginoon sa mga sugugumya ang tangiran na mataan na siran na sabnara piya kambukag siran na miya kaumakiran so tabangami na siyabtami so tawa kabaya ami na di kern so siksa ami ko pagtawa mga raratay ungar. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sabn-sabna raad na matatago ko mga tutulang kirana tuma ko mga papantasyakal. Giya Quran na yan na kanaaba tutula pepengbeelan na ugaid na initanto ko miyaw na anian. Guusayang ko langwan taman, guturuan gulimu ko pagtawa mapaparatiyaya.